Bakwethu ukudibana njalo kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule olamukela kulolu hlelo ngumfundisi eSindlovu hamba lo mfundisi CK Mpofu lo OP Mpofu esincedisana sindawonye ubana sicazulule sidazulule sihlube indlu ekhasini sehlukanise imbambo lomgogodla nxa sikhangela incwadi kaDaniel. Bafundisi siyalamukela amukelana abalaleli. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule okhuluma ngumfundisi Mpofu CK. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kule iviki lapho esikholisa khona ukufunda ezwini likaThixo sindawonye. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa njalo nxa sifunda ndawonye kule iviki. Okhuluma ngumfundisi OP Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi. Siyabonga abalaleli. Sikhangela incwadi kaDaniel. Lamhlanje sikhangelisa isihluko sesine. Kasikhangeleni isihluko sesine. Ngizacela ukubana umfundisi OP asivulele isihluko sesine. Sikhangela isixwayiso esalethwa enkosini Nebukadnezar nguDaniel. Siyabonga. Sikhumbula ukuthi iviki eliphelileyo sigcineke uDaniel esechasisile iphupho echasisela inkosi. So lapha ke uDaniel usecebisa inkosi njengoba sengikuchasisele iphupho leli. Lingakagcwaliseki leli phupho. Nanku ongakwenza. Uverse 27. Uthi yena ngakho ke onkosi. Kuhle ukuthi wamukele ukucebisa kwami. Yekela izono zakho wenze okulungileyo. Lobubi bakho. Ube lomusa kwabancindezelweyo. Lapho ke mhlawumbe ukuphumelela kwakho kungaqhubeka. So uDaniel uthi Nebukadnezar, njengoba uNkulunkulu esekhulumile ukuthi uzahamba enkangala okweminyaka eyisikhombisa, kodwa ungaphenduka wekele izono zakho ube lomusa kwabancindezelweyo kumbe kwabaswelayo, uNkulunkulu uyaphumelelisa umbuso wakho. So ngezinye indlela lapha sibona ukuthi uNebukadnezar wayeseselethuba lokuthi aguquke engakajeziswa. Kulula kangakanani ukutshela umuntu olamandla into enjalo? Ya. Yindaba engelula. Ngoba lapho uDaniel sibili ukhanya wayengathi seqonda umuntu si. Ya. Kaze ngibona ilihlo lokuvangela kuDaniel. Wayesebenzisa amathuba wonke. Kazange afike atshela inkosi iphupho athi uzasala uzibonela sengihamba. Kodwa uyamtshela ukuthi kulombono obanzi ngendaba lesikhuluma ngayo la. Umbono obanzi ukuthi uNkulunkulu into zonke lezi uzenza ngobufuna wena unjani uphenduke. Ngubamba umlomo usakhuluma. So bengisithi mina lapha siyafunda ukuthi uNkulunkulu usithumile la semakhosini ngevangeli. So akumelanga sibe lokwesaba ngoba uNkulunkulu uyakwazi asithume kubo njalo uza kuba lathi futhi ufuna labo bantu abangamakhosi abalamandla ukubusa emhlabeni labo basindiswe. Kulula kungakanani ukutshela inkosi ukuthi iphenduke ezonweni zakho? Akusinto elula. Kodwa okuhle ukuthi umsebenzi lo ngokaNkulunkulu. uNkulunkulu nguyokunika amandla lesithunzi phambi kwenkosi. Siyabonga. Engikuthabela mfundisi ukuthi wenza ube sobala incwadi kaDaniel iyenzakala embusweni weBhabhiloni. Singeke sibalekele indaba zombusazwe nxa sikhuluma incwadi kaDaniel. Ngoba ivele iyenzakala khonapho esigodlweni ebantwini abalamandla. Kuyasincedisa ukuthi lathi siphumele egcekeni ukuthi hayi uNkulunkulu usithumile ukuthi thina sithintela lamakhosi abusayo. Nxa kumele sibatshele iqiniso ukuthi lokhu kakuqondanga, kumele siqondise singakwesabi ukukhuluma. Engxenye sesawuthi engxenye ingonyama izakuginya. Sike sathinta lapha sikhuluma ngamajaha amathathu ukuthi thina umlando wethu yikumela iqiniso. Impumela bese sitshiyela kubani? uNkulunkulu. Futhi okunye khona phela singakuxwayisa abalaleli. Sike sakuthinta futhi ivike ephelileyo ukuthi uDaniel wayelendlela ezihlakaniphileyo ezokuhambisa iqiniso. Ngoba omunye sengathi njengoba kuthiwe sitshela amakhosi ukuthi kumele ngiyejaya khona ngale. Kodwa uDaniel sibona ukuthi wayelendlela ezokuthi iqiniso lifinyeleliswe kodwa wayengesabi ukulikhuluma. Ukubeke kuhle mfundisi ukuthi amakhosi alezigaba zawo. Njalo bahleze ezihlalweni. Kakungeke kuvume ukuthi umuntu omdala lakithi esintwini
umuntu omdala angaphambanisa kulendlela zakho uzwakala umsindo ongayisiwo kulendlela kumbe kuyaqonda omncane ukuthi nguye babe sebembhadala kodwa ke njengoba usitsho nxa inkosi sibhekene bakhona abalamathuba njalo njengabo Daniel kunjalo ukuthi abatshele amakhosi lapha inkosi lapho uyalahleka kakhulu lapho uyaphambanisa ake sikhangele CK lokho esikhangela incwadi kaDaniel sahloko sesine kuyini okwenzakalayo lapha esigodlweni la. Ngiyabonga mfundisi. Sizafunda uDaniel isahluko sesine ivesi ngelika 28 siye kuma kwelika 33. Ithuna ke konke lokhu kwayehlela inkosi uNebukadneza. Ekupheleni kwenyanga ezili12 inkosi yayihamba hamba ophahleni lwendlu yenkosi eBhabhilona yathi kakusilo yini leli iBhabhilona elikhulu engalakha ngamandla ami amakhulu. Laba ngumuzi wenkosi. Laba lodumo lobukhosi bami na. Kwathi inkosi ingakaqedi ukukhuluma kwezwakala ilizwi livela ezulwini lesithi wena nkosi Nebukadneza kuchiwo kuwe ukuthi ubukhosi bususiwe kuwe uzakuxoxwa ebantwini uhlale lenyamazana zeganga udle utshani njengenkomo okweminyaka eyisikhombisa ukuba wazi ukuthi ophezulu konke uyabusa umbuso wabantu awunike lo athanda ukumnika. Lahle lagcwaliseka lelo lizwi kuNebukadneza waxoxwa ebantwini wadla utshani njengenkomo lomzimba wakhe wathanjiswa ngamazolo aphezulu lezinwele zakhe zakhula zaze zalingana lensiba zelinqe lezipho zakhe zafana lezipho zenyoni. So lapha mfundisi wami lapha sinanzelela ukuthi ngemva kwesixwayiso sika Daniel inkosi yaba lokwesaba. Mina ngifuna ukubeka ngaleyo ndlela ukuthi yaba lokwesaba ngoba ngabe yaphenduka. Ngabe kwahlala kunjalo kayiphindanga yasiphakamisa kodwa yaba lokwesaba isethu ukuthi okwesikhatshana kodwa ke kuthe umnyaka usudlulile manje kuthi inyanga ezili12 usudlule wazibona ehamba ebuka ilokuzeni iBhabhilona wezwakala eseziphakamisa ukuthi kayisilo yini lele engalakhayo ngamandla ukuze ngizizuzele udumo. Isimemezelo sahle sabuya khonapho kubana ke umbuso wakusunjani usususiwe khonapho wadle waqalisa ukuhlanya. Yikho laphana othi ungayembalini uzananzelela ukuthi kuthiwa bambona esekhuluma yedwa phezulu kophahla bambona nanguyana usehlubula izigqoko babona nanguyana uyehla bazama ukuthi bamlandele lokuzeni laba izithunywa zakhe babona nanguyana uyaqonda iganga kwazo isigwebo sokubana ke ayehlala enkangala okweminyaka eyisikhombisa sasesifikile. Kuyini esikufundayo mfundisi kakhulu sibuyela endabeni yamandla ukuthi amandla vele alento ayenza umuntu ukuthi azizwe ukuthi into zonke zisezandleni zakhe. Lempilo azayibona ngani uyiphethe ngezandla zakhe angabi kwazi ukuthi impilo yakhe iba njengoNkulunkulu. Kuyini esingakuncedisa abalaleli ikakhulu ababusi abakhona emhlabeni ukuthi kuyini kumele bakuqaphele ukuze bangafika esigabeni lesesikhuluma ngaso lesi. Ngiyabonga mfundisi. Okumele bakuqaphele lapha uzananzelela ukubana ke ukwazi ukuthi uNkulunkulu nguye ophezulu kwababusi bonke. Okwesibili uzananzelela ukuthi kusukisela ku chapter 1 ekaDaniel esaqala ngayo uNkulunkulu vele okwemlandelela uNebukadneza. Kodwa ke isifundo angani uyasizwa angasizwa kuhle. Esisahluko sesibili sesithathu kade isahluko sesine lapho umlimi usesithi hayi isifundo lesi sokumele senze njani sibambe. So ngamanye amazwi mfundisi isifundo emfuna ukusiletha lapha ukuthi umlimi nxa esazama ukusifinyelela engifinyelela kangizwe isikhathi sesekhona lenkomitsho yami ingakagcwali ngoba ingavela igcwale uNkulunkulu khona lokho akutshiloyo uzakwenza ukujezisa khona lokho ayabe kuthembisa uNkulunkulu kaqambi imanga ilizwi lakhe kaliweli phansi. So kuba kuhle kithi njengabalaleli lathi sonke ukuthi uNkulunkulu nxa esixwayisa simuzwe nxa esithi siphenduke kasiphenduke nini kuzasilungela singaphenduka kusesekuhle. Ungakayichi khonapho ngikhangela kakhulu ukuthi uNkulunkulu nguyobusayo. Imbuso yonke
yomhlaba ingaphansi kwesandla sakhe. sikaNkulunkulu. Njalo abantu ababusayo nguyovuma ukuthi babuse. Kunjalo. Xa engavuma ngasuze babuse. Akula ngitsho lo yedwa ongabuza. Akabuse lo umzuzwana owodwa. Kunjalo mfundisi. Ngibonani khona kumele sikugcizelele ngoba incwadi kaDaniel OP angithi thatha indawo lapho njengoba ngikhulumile ukuthi sikhuluma ngoba le inkosi uDaniel usesigodlweni akula ndlela esingabuye balekela ngayo ukukhuluma ngendaba zombusazwe. Kunjalo mfundisi. Vele yona incwadi le angithi sike sakuthinta sisenze isingeniso ukuthi incwadi le vele ithi uNkulunkulu nguyolawula zonke izinto. Kugoqela ngisho lemibuso yomhlaba. uDaniel uyasikhumbuza even ku chapter 2 ukuthi nguyofaka amakhosi, uyosusa amakhosi. So vele khonokho yikho lokho kugcizelela indikimba yakhona. Uhlupho uNkulunkulu afuna ukulungisa kuNebukadnezar. Luhlupho lokuthi uNebukadnezar uthi yimi ngibusayo. uNkulunkulu athi hayi Nebukadnezar yimi ngibusayo. uNebukadnezar lokho ephisa. So kathesi uNkulunkulu sefike esigabeni sokuthi hayi sengifuna ukutshengisa ukuthi omkhulu ngubani. Yikho esisuswa ebantwini. Ngile ndoda yayilamandla soze ngiqamba ukuthi ngaphi. Yayisihlobo sami. Kwelinye ilanga yayisithena uNkulunkulu ifuna ukumbopha ngezankosi. Yayisihlobo sami sibili indoda le. Yathi uNkulunkulu umlethe wayekhuluma lo munye umuntu. Wathi umlethe yamfaka izankosi. Anje umuntu nxa senjalo uyabesedla amandla abe semhlupho kakhulu. Uyabetshela abantu ababophayo labo. Selinganisa lo uNkulunkulu. Ansoze nditshela ukuthi kuyini okwenzakala kuye. Kodwa kwenzakala. uNkulunkulu kathuli. uNkulunkulu ungavele wenze njalo uyakutshengisa. Yabona yikho sesikubona la. Uthi uNkulunkulu ungazitshela wena uthi uNkulunkulu bakhona abanye abebekhuluma beqoqa lo mfundisi bethi wena uJesu nxa ebuya sizahle simbone lapha ephezulu. Sesilungisa imbhobho yethu. Ukuthi vele kasoza lende la. Kunjalo. Manje umuntu olinganisa uNkulunkulu labantu. Uvele kasoza uphakamise lo mbhobho nalo. Kunjalo. Vele yena ngendlela abona ngayo uyabe sevele ingqondo yakhe isibuthundu. Kasaboni izinto ngendlela ebanzi kumbe ejulileyo. Hayi kasedluleni sikhuluma ngoNebukadnezar. Kuyini okwenzakalayo lapha ku verse 34? Yes. Ku verse 34 lapha ke isikhathi sika Nebukadnezar sesiphelile. Esegangeni. Lapha ke usekhuluma amazwi lawo ku verse 34 uthi yena ekupheleni kwaleso sikhathi mina Nebukadnezar ngaphakamisela amehlo ami ezulwini. Ingqondo yami yabuya. Ngase ngimdumisa ophezulu wonke. Ngambabaza, ngambonga yena ohleziyo kuze kube phakade. Haleluya. Ubukhosi bakhe buyibukhosi baphakade. Umbuso wakhe umi kulesi la kulesiyana isizukulwane. Usefundile. Usegraduate university. Sephiwe degree lakhe leminyaka eyisikhombisa. Uthi Bush University. Kunjalo. So amazwi akhe la ahlatshengisa ukuthi sevumile. Into ayihlule ukuyivuma izinto zahamba kuhle. So lapha sibona ukuthi uNebukadnezar usedumisa uNkulunkulu. Ungcono kulo Faro mfundisi. Kakhulu. UFaro kwedlula. UFaro kwedlula. uNkulunkulu waletha izibonakaliso ezingu-10 kwehlula uFaro. Waphelelwa ndolubomvu. Kunjalo. So lapha sibona ukuthi kuhle ke ukuthi okwakuqala sike sakuthinta ivike ephelileyo. Kangifunde ngoNkulunkulu ngingakahanjiswe egangeni. Kulula ngaleyo ndlela. Kaluzi ungadinga ukuthi uzuqume kumuntu. Kakhulu. Kumbe ulihlo liphume. Kunjalo. Uyabona sisakhula thina ogogo babe sithi nxa bepheka isitshebo lapha befuna ukuzisa udo. Kwesinye isikhathi wawucela uthi la ngicele ugogo ethi hayi ungaceli lokhu wena. Next time uphinda ungaceli ngelinye ilanga uyathatha kuchisa kunjalo kumembizeni afake esandleni akufumbathile. Khona apha usozuphinda. So umuntu kavume nxa etshelwa ngugogo ukuthi ungavuni ukuzisa udo. Ungayala uyagcina ufaka inyama esandleni. Kakuswelakala ukuthi uzuye phenduka sungasela lihlo. Kunjalo. Kodwa khonapho usezwa kakhulu mazi uNkulunkulu. Ungazimeleli ukuthi ulimali, ungazomela ukuthi uzugule, ungazomela ukuthi uzungene ejele kumbe uzubulala umuntu. Ufunda uNkulunkulu esakunika indlela elula. Esakuncenga. Kunjalo. Mfundisi sikhe. Kuyini esikufunda lapha ngamazwi lobufakazi kwaNebukadnezar? Ngiyabonga mfundisi, sizafunda incwadi kaDaniel sahluko sesine ivesi ngelika 35 siya kwelika 37. Ngamazwi akhe okugcina axuma emazwini wona lawana afana nayo afundwe ngumfundisi obimpofu laphana. Uthi yena ke bonke abakhile emhlabeni
bachaywa ize uyenza akuthandayo ebandleni laphezulu ngakho ongavimbela isandla sakhe loba athi kuye wenzani na abese sithi ngasona leso sikhathi yabuya kimi ingqondo yami lobukhosi bami kanye lodumo lwami kwabuyiselwa kimi lodumo embusweni wami abeluleki bami lezikhulu zami zangidinga ngabuyiselwa embusweni wami kwengezelelwa ubukhulu bami verse 37 ngalokho ke mina Nebukadneza ngiyayibonga ngiphakamise ngidumise inkosi yaphezulu ngoba yonke imisebenzi yayo ilungile lendlela zayo zinhle labo abaziqajayo uyabathobisa sinanzelela lapha ukuthi uNebukadneza ngamafitshane mfundisi wami uveza ukuthi uNkulunkulu usendaweni yakhe God is in control usephendukile usevuma ngoba lenhlanhla usevuma ukuthi God is in control bese sithi ngemva kokuvuma kwakhe kaphelele ekuvumeni kuphela uyatshela abanye uyabaxwayisa ukuthi bangenzi njengalokho yena akwenzayo ngibona singakayithi imfundisi kusinika ithemba lokuthi ababusayo abalamandla uNkulunkulu uyabafinyelela kakhulu njalo uyabathanda kakhulu njalo uyabafuna ezulwini ngoba uNebukadneza ngase simbona lapha angithi simbona sephendukile kakuthandabuzeki kathi kakuthandabuzeki lokubana kuthi ezulwini uyabe khona kakuthandabuzeki ngikho ngibona uObhiko akuthinta ukuthi singaze salahla abantu ngenxa yokuthi bangababusi ukuthi laba vele ngabantu ababi ngolahliwe uNkulunkulu uyabafuna indaba kaNebukadneza yasitshela ukuthi amakhosi omhlaba afuneka ezulwini kakhulu ngokuza bekhona uNebukadneza kunjalo lento iyasitshela futhi umfundisi ukuthi balako ukufinyeleleka balako ukuphenduka labo bangazikhangeleli phansi umlimi uyabafuna siyabonga mfundisi Obi ngibona usuyiqedisa khonapho indaba yokusindisa kwaNkulunkulu okungakhethi umuntu ukuthi uphezulu umphansi uyabusa kawubusi uyabuswa nxa sikhumbula kuTestament elitsha kwaba seVerse 2 iverse 8 lo 9 yasitshela ukuthi ngomusa sisindisiwe ngokukholwa so lapha sivezelwa umusa kaNkulunkulu kakhulu isahluko lesi sika 4 siveza ukuthi uNkulunkulu lomusa ngitsho lasebantwini kwesinye isikhathi empilweni zethu sasikhangela abanye abantu sibona ngathi vele umuntu vele ukhatshana lezo kodwa nxa uNkulunkulu esenelisa ukusindisa amadoda njengabo Nebukadneza ngibona mina ukuthi akulasoni esingehlula umusa kaThixo umusa kaThixo ungafinyelela laloba ngubani so engxenye sikhuluma kunje sikhuluma lomunye umuntu ozibona sengathi ngesenzo okukhulu ukuthi umlimi vele kasamkhangeli mina sengidlulile kodwa lapha siyabona ukuthi uNkulunkulu uyakufuna uNkulunkulu uyakudinga umusa wakhe ungakudobha loba usekujuleni kwesono okunganani uNkulunkulu angakuphakamisa akuchiye usendaweni ephakemeyo ususindisiwe njengoNebukadneza siyabonga mfundisi CK ngiyabonga mfundisi wami kule ndaba engifuna siyifunde lapha encwadini yemsebenzi ngo16 iverse ngelika 30 lo 31 ngumlindi intilongo lo ngemva kokubana ke uPauli lo Silas sebekhulumisana laye iBhayibheli lithi lona ke wasebakhuphela phandle wathi madoda ngenzeni ukuze ngisiliswe na umlindi intilongo ebuza uPauli lo Silas impendulo yabo ku31 bona bathi kuye kholwa enkosini uJesu uza kusiliswa wena lendlu yakho okudingakalayo kithi sonke la kulabo abasibusayo amakhosi omhlaba ikubana ke sikholwa ngoba bonke abakholwayo wabapha ilungelo lokubana ke babizwa kuthiwa ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu so ke lo mlindi intilongo siyambona ukuthi ngemva kokukholwa kwakhe ekucineni bayambhabhatiza labo abe ngwemuli kaNkulunkulu ngenxa yokubana ke wakholwa ngiqedwe singakayigqiba futhi sidaba le sikhangela abantu abanjengabo Daniel ngoba silabo abanye abanjengabo Daniel abathintana lababusayo kunjalo bekwazi belazi iqiniso levangeli kunjalo kungenzeka ukuthi ngayombe bayesaba ukutshela amakhosi ukuthi uJesu uyabathanda angazi kumbe kabanathuba kodwa mbonani kuhle sibanikiniselele kakhulu yokuthi nxa bezifumane beselapho uDaniel ayekhona uNkulunkulu ukhangelele kakhulu ukuthi ingxenye yenziwa nguDaniel ubaba lo ngiyathela uzambonga uDaniel kakhulu usonozulu kakhulu la ngesibonelelo sakhe la khona kakwenza kuye singathini abantwini abanjalo
abaseduzane nabantu abalamandla nabantu ababusayo. Kuyini esikufunda ngencwadi kaDanyeli sahluko sesine singakayithi? Siyabonga. Nxa usukukhangela ngombono obanzi, okwenza ukuthi oDanyeli baphiwe ithuba lokuya esigodlweni, ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukufinyelela uNebukadneza. So uNkulunkulu labo abantu abanjalo abasezindaweni ezinjalo abagudlana lamakhosi, kabalandanga kuphela ukuyasebenza ezigodlweni. Balande ukuthi baye bayikukhanya khona ngale. Vele injongo yokuthi babe khona ngale kaso akwenzakalanga ngephutha. uNkulunkulu uhlanyela abantu endaweni ezifaneleyo ngesizathu esokuthi ufuna ukusindisa abantu. Awusokuswelakala kwehlandla yini ukuthi abanye bona bafika babe yibunyama behluleke ukuphila njengaboDanyeli. Bensinyiza kuthinta khonokho. Kwesinye isikhathi okunye okwenza abanye abantu besabe yikuthi bona impilo yabo kayitshengisi isiKristu. Ngase siya ku chapter 6 ngale sizabona futhi uDanyeli wayesebenza njani kuhulumende. Okwenza ukuthi kube lula ukuthi uNebukadneza babemthanda. uNebukadneza uDanyeli wagcina esemthanda. Kwaba uhlonipha futhi. Emhlonipha. Kwasokulobudlelwano obuhle. Yikho uDanyeli kusiba lula kuye kumbe siba lesibindi sokuthi amxwayise. Ngoba babe sebelobungani futhi uDanyeli wayethembekile. Waye eveza ukuthi ivangeli engikulo leli lingenza ngibe yilokhu engikho khona. Lingenza ngibe ngcono lasekusebenzeni emsebenzini wami wansuku zonke khonapha esigodlweni. Umfundisi wohlukhuthaze phela abantu bona labo ukuthi nxa ufakwe lapho kulo Danyeli khona awufakelwa ngezinye izinto. Kunjalo. Yebo ungenza ezinye izinto kodwa ke into eqhakathekileyo ukuthi wena kumele ukuthi kube ulethe ukukhanya kakhulu. So isiji sendaba yikuthi wena kumele khonapho ube ngummeli kaJesu. uJesu ufake khonapho ngoba kumele ukhumbule ukuthi kulabantu abaningi futhi abafuna ukuba khona khonapho. Kodwa uJesu ukhethe wena ngoba uyakwazi ukuthi wena kawusoze usebenze kuhulumende kuphela. Kodwa uzaletha ukukhanya okuzanika abantu impilo engapheli. Sizayilanda futhi ku chapter 6. Sike sesifuna ukuyigqiba. Ngiyabonga uhle wayichaya ekhanda uOB. Yes. uDanyeli uNkulunkulu emfaka lapha kwakuyikufinyelela uNebukadneza. Lesizwe sonke labantu bonke ababesembusweni. Ngoba uNkulunkulu wayekwazi ukuthi ukukhanya lokhu kungavele kuyifinyelele inkosi sokulula ukuthi isizwe sifinyelelwe ukukhanya. So ke isimanga esizabalazo ukuthi kuzaba labantu abazabe bekhona embusweni kaNkulunkulu abafinyelelwa nguDanyeli ngendlela yokufinyelela uNebukadneza ndawonye lesizwe samakhaladi. Ngifuna ukubuza umbuzo oyisithutha. Bakhona uDanyeli namhlanje? Kakhulu. Kumele babe khona mfundisi. Nxa bengekho mina ngithi kumele babe khona ngoba oJosepha benze ingxenye uDanyeli wenza ingxenye. Nasi indaba balaleli sikhuluma lalabo bethu uNkulunkulu asinike isibusiso sokuthungamela abantu bakhe ababusayo amakhosi. Nasi selela inkosi uNebukadneza uyasitshela ukuthi inkosi wafunda ukuthi kuloNkulunkulu ezulwini. Kuyisibusiso esingakanani ukuthi umuntu othungamela abantu akwazi ukuthi kuloNkulunkulu ezulwini. Nasi indaba yabo Danyeli labo abaseduzane lamakhosi abusayo. Umbuzo ukuthi basesekhona yini oDanyeli? Abafundisi bathi bakhona. Ngilethemba nxa ukhona usizwa uzayenza ingxenye yakho njengoDanyeli. Uze ngelinye ilanga oNebukadneza nxa kufikwa ekhaya babonge ukuthi uNkulunkulu wabanika uDanyeli ubana abancedise bazi ngoNkulunkulu obusa ezulwini. Kasidibane njalo kuvikela izayo ngesikhathi sifananayo endaweni efananayo. Inkosi elomusa ibe lathi siyabonga.